uDlubheke iminister koMaskandi sevele-ke wadala abaculi-ke wazobabhansela-ke ngokubathuka ngaphezulu-ke laphana-ke abangena baphethe ama-mic-ke laphana-ke ekubeni-ke bengaculi-ke uma befika-ke estage. Esikhuluma ngoDlubheke sikhuluma-ke ngensizwa-ke eyaziwa kakhulu emculweni kaMaskandi kodwa esathe nya esingazi ukuthi ibanjwe yini. Ake ngiqale nginibingelele-ke bafowethu-ke kusiqiniseko esemedia uma uqala usijoyina leli khasi-ke ngicela wenze ubulungiswa-ke ucinezele ibhathini ka-subscribe phinde ulike lama video-ke engikwenzela wona. Bafowethu-ke inkulu indaba naye iminister yoMaskandi sikhuluma ngoDlubheke umfo kaNondindo-ke laphana-ke osevele wadalapha-ke abaculi-ke kabuhlungu-ke laphana-ke wathi futhi-ke bonke kusho-ke uNondindo noma-ke umfo kaNondindo ubhale kanje uthi ake niyeke lo dodo okungena-ke niphethe ama-mic estage-ke nilingise lezi ngoma zenu ekubeni-ke ningaculi-ke ngisho live-ke laphana wathi-ke abaphinde futhi abantu-ke bayiyeke-ke lento okungena estage-ke baphethe-ke izinduku noma iy'khwili-ke laphana-ke wathi kungcono khona nje vele nibuyele kuphatheni esiginci nikwanyanjise ngazo-ke noma-ke kungakhona ukuthi niyashaya. Kusho-ke yona-ke le nsizwa-ke uDlubheke laphana-ke wathi-ke yekeni-ke lento yenu-ke ezinja. Kusho yena futhi uDlubheke webafowethu asakazima konje siyakhumbula ukuthi abaculi abaningi bebengena estage-ke bayawaphatha ama-mic futhi bayayiphatha-ke iy'khwili-ke laphana-ke bafike bekiye ngazo-ke bejabulise-ke abalandeli bomculo kaMaskandi-ke laphana-ke uDlubheke-ke inkinga-ke nakho-ke ebabiza-ke ngey'lwanyana-ke laphana-ke ey'fuywa emakhaya okuyinto bafowethu esingayiphakamisi noma-ke esingayincomi kodwa-ke unesizathu sakhe-ke mhlawumbeni-ke esimenza-ke asho kanje. Mina wami umsebenzi ukuthi ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo-ke ngithi naye iminister yoMaskandi ithuka abaculi iphinde igxeka-ke yama-mic ephinde igxeka-ke iy'khwili engena iphathwe stage-ke laphana-ke uthi kungcono niphathe iginqa nikwanyazise noma ningayishayi kodwa nikwanyazise. Kusho-ke uDlubheke iminister yoMaskandi. Mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho-ke ngale nkulumo-ke kaDlubheke. Uyavumelana na noma uyaphikisana? Uma uphikisana naye uthini kanti futhi uma uvumelana uthini? Bafowethu ilezo.